Tiba serak ya yang bini paling bengal kalaken yang bini apabila selingkuh. Sabab menitemu bi lakin sekoni pi poton aten teh gimana? Ha caanun kadang tak beban ate menderin panas bengal madua stabu bengal tok cedak tak yang menderin panas ate. Arapa bini na negeri-negeri benore. Zina minal kabair Arya zina Arya dosa raja tak cukup bejeng lemak waktu ke mana zina engkau saya takut beda hadis tak tahu doib atau sahih atau hasan hadis tak tahu keng beda hadis pakawah ki pakawah zina tun wahidah tahbitu amala sab'ina sana edingaki azina sekalian bisa ngosot ibadah 70 tahun 70 tahun sepul ibadah pas azina sekalian lobar ekosot tapi palang tak palang naudzubillah min dzalik engkau saya takok beda hadis tebun kanjeng nabi pakwa jadi ngaki ki manjana zuniya bihi Maria siapa orang azina mesti izina siapa orang azina mesti izina ima binin izina orang ima anak izina orang ima embun izina orang ima anak lakin azina ben orang mesti terjadi engki mak ari yang kok saya takut ongkuan mak banyak terjadi ongkuan lakar manzana zunya bihi siapa orang azina mesti zina ima binin izina orang ima anan ima kompoya ima embun izina orang naudzubillah min dzalik sehingga jauhin perzinaan engki caanun Allah adabu kedinga kiki masuk aki ka aten kebaik berkat nika ilmu nika cepon Allah muntro tadi umat Muhammad sesuper bagi tidak macaran edingaki muntro tadi umat Muhammad sesuper bagi gempang masuk surga ipak wabi Allah Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim itajtanibu kabairah ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karimah apa artinya cepon Allah he umat Muhammad korja ngelakuin dosa raja jauh kaki korjawin dosa raja korja ngelakuin dosa raja jauh mengkor kuntu sakein in bingko isabora ben pagi bingko ipa masuk akasarta nikah tadi montro tadi umat Muhammad sesuper mayu jak ngelakuin dosa raja panapa kiai dosa sepaling cek rajan sepaling cek rajan dosa nikah salahin kaper ya mun kafir ada saporan maki encan sebagian ulama dosa paling raja salahin kafir kedingaki engki panikah zina muhson panapa zina muhson andi laki ki azina bandeng laki lain andi bini ki azina bandeng bini lain sanajan atelak laki bini pokok pernah akabin sesa pas azina bandeng lain jadi nyaman zina muhson ancaman berat bagi gimana sarajan atalak laki bini pokok pernah akabin sesa pas azina banding lain ini kan nyaman zina son paling raja tusan mata raja cek lebih dinta tangkai pakai dem bahaya tak bahaya naudzubillah min dzalik dari panika bapak kulmator kesampean Pak Ki saporan bapak rajin sampean bapak setindatin makita ratin berpeliber mun bisa cek paringin happy bapak kenapa kiai takok dalam berca Inggris I love you dek berarti selingkuh lah cak paringin kecuali si bak coba lah berikan dua dosa apa sih nelpon iki thank polan cek benyan mangken deng selingkuh badat ada engki saya nggak pi cek sampai selingkuh pi ini ketusan raja pi apa boleh pahmun temun azina pi kedingaki pi kanjeng nabi adabu ayyuma imra'atin awqafat nafsaha bi ghairi zawjiha wa huwa ghairu dhi mahramin minha awqafahallahu ala syafiri jahannam dima dibareng bini neker-nekan bandeng laki lain niat cinta tak neguk kalau kun tak bentaan pon teleponan
bi kanjeng Nabi pakwa auqafahallahu ala syafiri jahannam bi Allah yang kepreng bini gil ninggil ebengkirin neraka jahannam lah telur beton lah sepalain tako wa yuktabu bi kulli kalimatin alfu sayyi'ah bentan sekecap itu oleh saya butusan sekecap mun teleponan sajam berapa kecap mun negeri-negeri du jam kiri jalan berapa kecap. Na'udzubillah summa na'udzubillah sengak pi sengal bengal kalakin pi bade tada ikan tering bini bengal kalakina pacucur bade tada ing ki pasera kiai ring bini paling bengal kalakin pola siapa soan beni ikan cek bengal pola sinuntung beni ikan cek bengal pola singoceng beni saya nggak pi ceng ngocengan pi ki apa boleh kalau kena beri pici ek pi ki kepon kanjeng Nabi pakwa lau annam ra'atan malakatid dunya wa anfaqathu ala zawjiha summa mannat illa ahbatallahu amalaha boreng bini soki dunyan saalam apa boleh kalau dunyan satoleh andi dunya saalam pah bagi kalakin mas tang dunya kapibing kok bagi kaki mas kalau labi kaki polami hasil mas Allah iya le sekalangko oleh berapa minggu bener masalah sakoni pakil pah yoceng dak ramah illa ahbatallah amalah ada soalnya apa aja oleh pasai kosot bi Allah oleh adiker ekosot apa ngoceng neka beri dunia saalam apa boleh kau kena beri PCX setong atah kau kena beri Roma setong lek yoceng maka beri dunia saalam pah yoceng lo beramalah ekosot bi Allah wa hasaraha ma'a fir'aun pagi neraka popolong bi fir'aun sarajan tak langgengin neraka Allahumma sholli ala Muhammad tetiba serak ya yang bini paling bengal kalaken yang bini apabila selingkuh sabab menitemu bi lakin sekoni pi poton aten teh gimana caalun kadang tak beban ate menderin panas bengal madua tabu bengal kok cedak tak yang menderin panas ate arapa bini na negeri-negeri benore naudzubillah terselamat amin Allahumma pi mungkin sampean pah mun temun azina anguk rang terang nepi ngocak akalakin ngocak derem malu kalau cak tekerjet kedi kaki terus lagi ngocak kalakin bang mas kak apa le engkau andi perempegen kak beda apa le tak langkong kak sengkok telak kak kaki bingkok bini serat din kak engkok seminta mak dah iya le beda apa le bani dah iya kak andin kaki korang raja seumpama bah telak ongku dah ramah bini serat dinan bagus nyaman telak damai bagus apa nje timbang soal zina mula mun temu na zina meneng laki lain bucok baki inar ke jahannam letok baki inar ke jahannam cala pola mending aja ya bagus kengco masa ya tak kok cing telak pas kering tak baju bah tandiku ke engku lepas thank you tidak remak ya oh mau tanya kang kok ada solusi terbaik ika boleh cilingaki cilingaki cara ndak remah setiakanlah zaman akhir lah zaman canggih dia remah kalah HP sekepeng buka pas setel YouTube pas ketik dia remah cara ketik pembesar alat vital pas keluar deki siapa sih keluar kiai Ustadz abri cak bacan ya mentro lanceng baca pen meriap hejeng sekian ya mentro raja ya mentro tahan lama bedekat bima YouTube menikah engki beda sejemuh beda si obat macam-macam tetiang wani nggak jadi ya boy mun lak talak heuni serta ko andi anak menderita bi lebih pahan di anak setong menderita anak nisa ing kiban telak ni kemak paling ikabaciin bi Allah sarajan oleh atalak tapi ikabaciin bi Allah inna abghadal halal indallah at-talak
paling ikebacina barang si oleh mugu Allah telak. Lama lah ulama bersatu orang mun terjadi telak dak mah aras ni kegoncang mak tekerjeut. Panapa aras ni paling rajin makhluk mak aras ki cepon ulama cek saking langit petok bumi petok osai ke dalam aras lobuk cepon mak hingga apa can kok rajin aras cek iya bumi setong lah tampan tegi mak solebor sadanalan mak tampan solebor bumi subhanallah tak berpikir ini ke bumi setong mangkan can ulama bumi petok langit petok pasang ke dalam aras lobuk cepon itu ti paling rajon aras ki paling rajon makhluk aras lemon bederek atelak mak aras nika goncang cepon mak aku jeng tekerjeut aras panika mak atam piasan ka manusan akhirnya manusan beuleun pah ngenes kapi nangis mun parlo bade stres mun taon-tong matuan kieu engki thank you naudzubillah min dzalik terselamat dari atelak amin Allahumma keng saya ngapi sampean cek sekor ngucak telak pi takok selake telocor walan beda ampun bukti mak elao sebini ini kema atau karbi lakin tak tahu apa saya ketokar sebini ini kenangis mak setengah hari arak karak ki nukol ke selake telak mas telak telo mas telak telo mas telak telo mas setengah hari tak tahu apa saya salah cing lemari duhur sekitar kol 2 nih pas selake telocor kuah iya lo bertelok tak usah ngucap telak telok selake cek lagi sebini laki yang cuma jawaban jadi telak telo mas iya ngaltok telok tepe telok oleh telware kastang rapah pada nangis pahentar katang bengkok atanya hokom marin dari bengkok ke ponduk tua pote ki pada jawab pernah marah di tua pote ngalai ke karongan dek ka faurok pada jawab pernah mun telak telok tak oleh abeli yang berdasyarat dari masih bini nang kina laki kelu mun baju mun tak baju ya kering alake kelu cing lah alake pas itu laki si anyar baru laki si yade oleh abeli kencok sokor abeli dak ramah patotok ide kelu ya sekelak ban laki si anyar cak sokor alake patotok ide kelu ban laki si pertama pada kicing telak oleh abeli se yade keng lu kelu cak sokor abeli urus tanya aki ping bi mace di ireng tuan bi mak kai ki mak ke kampungan panggil sebini ping kaki kan mari alake lu etanyakin bingko pelan berdeseng iseng lakin kaki seyada ngucap beliau boleh lu rah kaki ben seki purur ya kaki mari kabecian ya pelan kaki siapa long siapa lare kabecian kaki ya punten maki darah mah kalau kunyeting cok koncon ya tak asa beli kasih laki pertama cak rengkot tuh kabecian nih lu raping kabecian punten maki kalau kuncet itu ngop nyongop ya tak bisa beli laki saya ada kau tuh cek masuk kalau kau tuh cek ancep pas telak baru saya laki saya ada oleh abeli kencak sekarang beli patotok itu kalau nikah keng seumpama bi laki saya anyar gila telak ya jeli kuli bini norek nikah encan saya ngabin je telak ketina torot laki saya ada makai beamben cek tang bini ada yang kok nyaman kau besar torot telak ke ya celi kuli nikah kek sok umpama telak abeliau boleh saya ada nomor setong nangkin kebecian nomor 2 nangkin adantos idda teti berak daripada kacek bang gempang atelak telo bencek sabang gebang ngucak sampai nanti telak telo mas iya lober thank you pala atokar cek tak bentaan telak tak kok selake telocor iki tadi Allah salam Muhammad taritan ayyuhal mukminun semoga almarhumah Bi Mulati semoga tadi ahli swarga engki semoga masuk swarga tanpa hisab tori kuluban sampean pompong kibe dari kalian umur engki bulan umat Muhammad kita malarat sedebak 100 keng kula tua aki manter debak 100 tahun saya sehat
Engki kakak kula almarhum make sawi umur 40 belu. Kula mangken la 50 setong letak rangkorang. Keng manter de pasatos. Engki tretan, keng 50 setong kula mak dari bucil ke atas. Mun dari bucil ke bawah alhamdulillah kula ki umur 17. Alhamdulillah. Tapi pula pada sementara maren ayo. Allah salam Muhammad. Engki mak apa tengki mak mun deng bagus mak lekas mate. Ki Badruddin mak di dijana nikah. Ki kancak hula mak Mekah ki beule ki dengan. Apolong sakamare Mekah sokula. Roco mak. Aduh ki ngodala sete. Ki engki mak ki Tohir umur 40 sete. Beniki engko ngaku panakan kula mak, panakan Pak Popo. Apa teng kiai mon deng bagus mak lekas mate. Mun tukang seher tekar tekok tak gelem bengkah. Atanya ki. Bede ceretan nikah. Atanya ki. Encan ulama mun deng bagus gen lekas mate, encan suwaragen mbok kobeun niku. Keng dinang kok mentar ki lenceng umur. Amin Allahumma. Mun tukang seher mentak gelem mate teng kiai tekar oke, tekar ajailan tekar cek tuan. Ternyata boleh cerita kitab nih kah. Kitab cerita nih kah beni bohong nih kah ongkuan. Cek pon ulama bila bedereng mate anyar, cek pon yalam kopur yalam berzah. Ibu kerepu bi belen mak. Si mate molen buk lambon intar kapi. Atanya kabadaan itunya. Boleh satanya anan kak, dak remat anak sedua itunya kak, an kakek bagus, asal madrasah boleh semontuk, pah bunga aja pon mak, alhamdulillah, atau wat pon yalam bersih, beli bunga, apa? Ngiding kabar bagus, Allah alhamdulillah, nah cepon kanjeng Nabi. Wasdadu wujuhuhum bayadha. Orang pan kemuan tambo tera. Apa? Mundurin bunga tampan. Pola ngiding kabar bagus, jaanan itunya asal madrasah bersih muntu. Tak mau pakat so bunga. Pak bade saya tanya binin. Kak, dak memontang bini ilaon kakir wah. Binin kakek solihah aku. Apa jeung bagus kepada tetangga ibadah istiqomah. Bunga mak atuh alhamdulillah. Nikah mak. Bunga cingiding kabar bagus. Pah bade ngatanya pole. Kak, tang mak ning dak remak ibadaan kakek wah. Mak ning kakek terus setia di tukang sihir. Ada kampeng monosah. Cing lenga ngiding kabar nih kaya pon mak pah nangis dalam bersih. Allah, pah doa mak acereng sambil doa. Allahumma la tumidhu hatta hadaitahu kama hadaitana. Gusti pangeran maning kula dunya jak pamatiaki ke lu Gusti kecuali bi ajunan epa bagus akati ajunan ma bagus dak den kaula tak manglong sarah beres boleh sarah beres boleh bede ilauk mak ngamar mak tukang seher ngamar ke masake masuk ICU agriwan kapi tetangkeun mak bunga deur makana Allah musatya tong dua nyabun ongku iyo sarah setia dina tolat tulat mantar tulia mate encan tatangkeun kapi mak ika bunga cing laledu polo are mak pahatong kedan di ya kena odi boleh kena itu ngombal di deje Allah padahal canakan letong dua nyabun kalau sarah beres boleh apa bi anan bi panakan enang hisaki ya lamberza cak pamate aki ke Gusti maciriten kaulah kecuali bi ajunan epa bagus akati ajunan ma bagus katen kaulah ya jadi ya karena tak lima topat sarah beres boleh ing kinyatan keng kebelesan dari Allah mak lihat topat keng karena tak lima topat kadang pas suul khatimah naudzubillah terus selamat ya Allahumma shalli ala Muhammad kiri penigang estetik dabun kanjeng Nabi dabun ulama swarga lebih semak dari kolein babang setepes neraka lebih semak dari kolein babang setepes apa artinya tengate dalam dunia ya telecor sekoni kasih salah kasih murtad neraka telecor sekoni kasih bener swarga artinya dari mah ngastete kita dika cek nyaman cek pang magempang bi lebih semua setia pat ngacarapat sore murtad apa hari murtad apa orang menghina Quran, menghina kanjeng Nabi, menghina ulama, menghina agama. Naudzubillah min dzalik. Engki mak tak ke mendiring kota negeri Indonesia ni kata orang korang mak. Mencaca mak. Indonesia ni ka ampon mak diacak-acak, diobok-obok ampon mak. Peledes
tapi alhamdulillah barokan ahli sunnah sekuat, alhamdulillah sampai Satiyah masih utuh tak lewang, alhamdulillah. Allahumma shalli Muhammad. Arapa Indonesia ini mah aman, walaupun banyak kisru banyak ada iya sebarang mak paski pakunaman. Jawabannya setong sekuat, saya paling kuat jawabannya setong. Arapa polan ahli sunnah wal jamaah masih ki mayoritas, masih ki paling banyak. Engki memkodu ahli sunnah wal jamaah sakoni mak ledes mak jangan kantos mangken kita aman mak muncul boleh mangken kisru di mah Poso Manado ada orang Islam minyak penjek sama sabab kenapa orang Islam minoritas orang kafir mayoritas penyak mak kantos mangken tak aman mak mengkodung kisru tak bengal polisi mak saya ngatas senang ingki mak baku tembak mak di orang Islam keng ontong banyak senolong orang Islam toron di Jakarta toron dari Jawa Tengah dak Poso ingki kan tos mangken alhamdulillah ki anya mak ki bisa terkendali ki dengan keng banyak materi berin itu betul boleh mak ingki sabab kayak sama lebih banyak orang Kristen mak orang Islam sakoni ingki cak sampai banyak orang Kristen mak kan dosa paro baik orang Islam 100% orang Kristen 100% enyak banyak mak apa boleh pah banyak orang Kristen ingki Pulau Jawa nih kekuluban sampian hidup di Pulau Jawa nih masih banyak andeng Islam ahli sunnah alhamdulillah. Orang Kristen tak berkutik takok, orang Hindu takok, orang Buddha takok, orang Konghucu takok. Ada apa mayoritas ahli sunnah wal jamaah ki kuat syukur ke Allah hidup di daerah mayoritas ahli sunnah aman alhamdulillah. Allahumma shalli Muhammad. Teretan ayuhal mukminun rahimakumullah dari panikah sebelum haul pakai tengah holen sebelum atahlil sebelum etahlilin pakai kinah lilin sebelum ngirim kenceran pakai ngirim kenceran lama ulama besar ada bu manik tanah bi amwatihi bidzikri wa ihda'is sadaqati wal qiraati yuqayyidullahu lahu mayyatani ba'da mautihi ada ya cak saking tada orang odi belas kasih mate niscaya semate ya lambar sebanyak celaka apa celakan ada semacam lep ada se kimat demang dari seksaan ada sengangkes keng onteng siodi banyak belas banyak ngaholen banyak sebuareh banyak ngirim pateham ki yasin tabarak pun mari maurib ki bila mana Jumat bade kompolan yasinan bade tada keng onteng ni kama siodi banyak belas cek sekeng siodi banyak tak belas banyak celaka ya lambar jemaah na'udzubillah min dzalik kulban sampian 14 ben orang belas nikah bakal ibalis ki anika bakal ibalis anika manik tanabi amwatihi ipakwa ning setong debu sapa orang gateh bakal igateen nggih pakwa iki kila kasah keng kelero arti kula manik tanabi amwatihi bidzikri wa ihda'is sadaqati yuqayyidullahu lahu mayyatani ba'da mautihi dalam arti sapa orang gateh ngirim kenceran kasih mate ngirim kencana apa-apa kate maka bi Allah ku laku iblis sekete ni ka bila mate bi Allah ikan te ni banyak reng kete amin Allahumma tadi dare montra ikete na ki pakete insyaallah mon sampean kate ku laku bila sampean tinggal umur anak teretan belah tatangke kenalan guru banyak kete ka sampean belesan dari Allah pola ki masaudin kete nah nikah maksudnya segala yang gula kila longar ten ki mon si arten segala la fala da rumah qaidan ki laulal ahya la halakatil amwat cak saking tada orang odi belas kasih mate ki niscaya semate banyak celaka ada sengangkes dari seksaan ki ada semacam lep ada semacam keng onteng siodi banyak belas akhirah ya lambar banyak selamat dari seksaan amin Allahumma amin Allahumma sholli ala Muhammad terutama kembali ke bejeng senga maka sibuk ingat apa repot ingat apa bejeng kanjeng Nabi sesetenya bebarak tak ada ki ada bu kanjeng Nabi ibaku wa salat
apa artinya singatang umat tak bejeng sahabat kepikiran kanjeng Nabi tak kok umur tak bejeng polan mun tak bejeng enas Quran neraka tidak bejeng neraka mak ja'ala pola mah kini kah benderin penting bejeng benderin penting salat kanjeng Nabi dipanggil langsung bi Allah mun lain salat pakirim ke Jibril engki Gusti ya pada Pak Muhammad wahyu pasah Jibril engki Gusti ya pada Pak Muhammad wahyu haji Jibril engki Gusti ya pada Pak Muhammad wahyu zakat tapi urusan salat panggil langsung bi Allah mun derin penting salat lema wak berulama abahas mak bila orang bagus hubungan ke Allah alias salat khoso ikhlas karena Allah encan ulama otomatis hubungan kepada manusia norok bagus tetapi memudah orang amo sobi tretan amo sobi tetangke parla isili digin tak kok bejengah keng orang ikhlas parla isili digin keng tak kok bejengah tak bener sabab ulama abahas mungkin lakar bejengah tepak bener ikhlas karena Allah dak remah otomatis hubungan kepada manusia norok bunte norok bagus tetapi mana balik mun beda orang amoso kata tangke amoso bitretan ha ki ko ngangkeng bejeng tak ikhlas ko ngangkeng tak bejeng ki mak dari paning kamayu bejeng ni ka becek hubungan ka Allah pagenteng pakosok pak ikhlas pak istiqamah insyaallah hubungan kepada manusia ni ka norok bunte norok bagus amin Allahumma kimak tetitoreh jaga dua hablum minallah hubungan ke Allah apa bagus hablum minan nas hubungan kepada manusia apa bagus cek sokeran lama ulama adabu orang mun soker makele bedeli balian nisfu Sa'ban tak kira sabora tusan termasuk seteis sabora tusan makele bed nisfu Sa'ban siapa orang musahin orang senyempan permusuhan kepada tetangga soker tak gelem remare badat ada dina sesoker ke bola tetangke badat ada sedih sebulan badat ada sedih 3 bulan badat ada sedih janji mati badat ada innalillah pi teh nyatan sedih ni ka oleh berempat are 3 are mek yo lagi saare polan tepan das panas oleh sedih 2 are polan ki bedekaren panas oleh sedih 2 are telare oleh teko ki bedekaren keng mun lebih telare ki pakun sedih soker man hajara akhahu fauqa salasin fama tadakhalan nar kebun kanjeng Nabi sapa orang soker kata retana lebih telare pas mate tak sempat asapora dakhalan nar pakun andi bagian neraka naudzubillah min dzalik senga urusan dunya Allah sing ngatoreng hi engki mangka kula saya takut mak tebun kanjeng Nabi sek pada Pak Imam Ghazali cek takut mak pak kuah cepon kanjeng Nabi selama penyakit aten teh bueng ibadan abadi kapi tak keratu ka Allah pasana ki umrona hajina dikira zakade semaca Quran saawirin abadi kapi tak keratu ka Allah arapa polan penyakit aten teh bueng innalillah pana apa kiai penyakit ate banyak keng secek marah ke setong bani setong sekitar telok pana apa secek marah ke nomor setong al-hikdu nyimpen permusuhan ada angin ada ombak lepas belenget kering cubara badat ada angin ada ombak lepas sedih kering cutemor badat ada innalillah ini kenyimpen permusuhan mak naudzubillah mak gi engki nak ngonak ilumaten polancen sehera polancen kecoa polancen paten na pola macam-macam ilumaten innalillah ni kenyaman al-hikdu bila al-hikdu ni ka irabat te buang ongke ke penyakit hasud bila hasud bah beci kareng teka hajat polan cubara abungun roma raja cutemur abu laut muwani ngak demo engki pah ngocak di jauh paling awetang nyat paling ngicok paling araje nyatang keng aben bangun tak kuat engki innalillah sengak ki satu rezeki ni ka Allah lama demun Kiai Nawawi Banten sengarang Kasyifatus saja sengarang Muraqiul Ubudiyah apa bahayan hasud ya apa menentang kebijakan Allah engki mak
cak reng nek sesoki ben setandi nek kebijakan Allah kapi teti men beci kareng teka hajat beci kareng soki beci kareng lancar berarti menentang de kebijakan Allah itu bahaya iki tengki apa boleh bahaya bahayan boleh meredek kenceran selong polong pulang bo pah muncul penyakit hasud ada kencerna pehekes-kes ekosot cinge congok ya junan Allah pagi kencerna kare saparo ki ontong saparo takok me gemet menderin abi desan di penyakit hasud tinggal urusan tunyane kama hengki Allah sing ngatur tore lamala tore mak le bunga tore kidingaki ki lamala kanjeng Nabi sampun peleman Isra wal Mi'raj adebu ke sahabat engki Gusti fawajadtu anna aksara ahliha al fuqara wal masakin sahabat sing kok ajang kelenjang ka swarga ningalen gemberna tang umat ternyata saya paling banyak tang umat swarga orang miskin, orang fakir, orang tak andi, orang melas. Kimak orang tak andi ini masuk surga kada bagi. Alhamdulillah. Ki kacek berapa tahun bandeng soki selampuk si azakat kacek 500 tahun. Bahinga apa bandeng soki si cerek. Alias tak zakat tak sedekah cerek ngarak cepleng atapak ke dalam ngarak. Engki pah berapa tahun kacik bendeng soki selampak saya zakat kacik 500 tahun bendeng tak andi saya saper tapi kor saper make tak andi mun tak saper engki amuk geramuk kasape noreng aja moreng remere balober ya bani ada masuk swarga dia salah itunya melas pagi melas engki hati mayu nah pas saper engki mak ben mayu cek jeraja tengka mayu mentrotan dia otang ngalak beden mun kakuatna tempe tahu ya tempe tahu lah keke benar cek engkel sa tempe tahu pak kok otak kok nos kok apa ada cila mati pak kepek otang engkau lillahi ta'ala dia teman nemenin orang benih ke bayi kebayar kentek ke bele zaman cila mati otang itu mau 400 an nangis kapi 400 juta apa reng tuan raja tengka pun tahun umroh mobil alen semalen bu mari Avanza ki Innova pokok alen semalen sanya mau mobil nih kan njak cing mate total tengah itu mau 400 an nangis kapila kayak bini kita ditore kuluan sampean cek raja tengka pala kakuan na tempe tahu lah keke benar kakuan na sepeda motor ya makin lakar kakuat na mobil layu mobilan tada langlangan jaring kakuat na sepeda engkal pahabil mobil oleh ngincem oleh arental oleh apa sepereng ingki pahinya main ki pakwa menang tampil kala congo candeng lambut dari rumah menang tampil kala congo cuma penampilan semenang cingi congo ada lima ada apa ingki pacing mate ke efek di otak na'udzubillah terselamat rezeki jadi tore usaha bagaimana mati tak tina otang amin Allahumma neserna poton ben berok bagi ajunan Allah lebih pas otang gente bina poton pahasiaran atas kopuran tretan bimak kain menabi almarhum andi otang biotang ngereng sahibul musibah nikah putran ahli warisnya siap nyerah ben siap naremah munadi bautang engki iya monotang nek kene monotang kepek aduh ada remasa nyerah ancan nak potong engki teti mayu lagala de badan bae ti nama kita menang penampilan kan beda kadang menang tampil kala congo coba penampilan melolo ti mayu engki angok kala tampil menang congo di luar tandi apa tapi dalam tandi otang alhamdulillah wow sallallahu Muhammad berok mak ben pole Arya saya katako ya sosan otang re mereka akal mau sosalain nama bisa beli mak ki sosa atau karbi bini ku laku abeli boleh normal boleh tapi mau sosan otang tebun ulama tak beli mak teti luang pikiran cerdas karo ongkuan mak engki paman kecerdasan satos mak kok ngangkare sengang polo kok ngangkare belung polo kok ngangkare pitong polo apa sosan otang teti sosan otang ini bisa ngiskes ke akal tapi mau sosalain nah insyaallah bila leberes mak abeli boleh akal cerdas tapi mau sosan otang tak beli cepon mak teti tak manglo kadang orang gara-gara otang pas stres gila
naudzubillah ongkuan lah kar tadi mayu lang alak de beden cek lah karo kungkeng etunya sementara tadi sementing kalau berde kenangan ibadah ke Allah dak maju pujuk lambe tarik make pujuk kula lambe napa atan beli roman kita pangatong ke pereng atan beli tapi adikir melolo ke Allah ingki mak ada sederhana ingki cek kalau kun sementara mak sementara itunya ingki apalagi andi teka hajat soki sok keren ka Allah amin Allahumma amin Allahumma iya apalagi tandi mayu usaha mempunyai sifat qanaah nerima ateh nerima apa-apa paring ka Allah pada remah cek lebih Allah tandingin dak iya pola tak soki itunya soki nang akhirat bagi amin Allahumma ingki mak make soki mun ngibaca laka siapa banyak orang tak berkatunya nih mak cilek pas soki bi Allah pahaman de eman ingki nang ke sabung macam-macam yang ke arian ke orkes macam-macam kipah ngolak bu sabu naudzubillah min dzalik ingki tak bermaat ka sepanas mak mun kedung ingki mak naudzubillah min dzalik tretan ayyuhal mukminun rahimakumullah ingki ini keperingatan ke mahul sebuah ki peringatan kedua mak taraktu fikum nasihatain tebun kanjeng Nabi sengkok nang alam dunya ria atina peringatan dua nomor setong natikon bisa ngocak apa Al-Quran lebat lesana ulama ingat mangkene akan bersuara iki peringatan bersuara nomor dua samitan ki nomor dua peringatan tak bisa ngocak apa al-maut jadi membereng mati peringatan ke seodi sampean tetangken sete peringatan ke sampean segi odi arten ku laku bekal sampean pada ben panika kiya ing kimak pada ben se mate tak kira burung mate kapi mate tak mate ing kiman terdeti orang husnul khatimah kapi tore mutra dadi orang husnul khatimah nyatan syarat diketak berak mak setong ki mun terdeti orang batin ge Islam beriman syarat setong mak ning setong ya kedinga ki tebun Allah bismillahirrahmanirrahim innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa artinya kebun Allah orang Islam seistiqamah berarti mentro dadi orang husnul khatimah maten ngiba Islam beriman syarat setong napa istiqamah atau perintahan Allah istiqamah jauhi larangan Allah mati abila abai mati aidim abai jamin husnul khatimah amin Allahumma hati mayu pak istiqamah ngelakuin perintahan Allah pak istiqamah jauhi larangan Allah anika mun istiqamah salat banyak teka hajat mak istiqomah apa sah banyak teka hajat keng istiqomah ajauhin larangan itu banyak tak teka hajat pakun ngalakon nama lolo naudzubillah ayyuhal mu'minun rahimakumullah ki selalu paengak di depan mata mayu paengak abek singak kalengak netah lencak kula ban sampean ku laku betes ngeraceng mak tadi tabu kepak bah karo kumbulukot na mata kuli nah berarti encan ulama encan Al-Qur'an hanya bedebak kegerungan lah bilanya pada bak kegerungan wa antum hina idzin tanzurun Arya tibin manusia bilanya benda bak kegerungan manusia maka tibin ngatela manusia nih kita ke kuburan kenita selencak lah ngatela apa sih katela hasil lakoh mun lakon bagus sampai mate padeng swarga mak ngacernang ka ulama mufassir sada bu tapi mau lakon coba sampai mati bila nyaba debak kegerungan pada ngapa neraka ngacerenang nerakan mak calon gula libalian mak mangki mayit mesem mayit ni kan mun mesem tebun ulama alamatus saadah datang rasa selamat mantar mesem makapi tore la semesem engki mak makin kiai kula teman mangki kiai deremah mayit ini kematan mendelok ya terus jilan ngonyol separuh
Calaka teh kiai, lah cek bocah calaka. Cek karo kengkeng tatenger jeria. Cepah talget calaka, cuma tatenger jeria. Kita timun tak mesem calaka, anje. Cuma bila mesem nyak benyan alamatus saadah tatenger selamat. Apa mak mesem ngacer nang sorakeun padeng. Bunga, make beuteun kiamat icabutnya besake. Ki cabutnya besake beuteun kiamat tapi beudeus sinopoen apa ngatelak swarga ngacerna amin Allahumma kini kan nas Quran mah keun tas lencak lapadeng apa boleh bahyosong ka kuburan la ilaha illallah la ilaha illallah yosong teh yosong badar yang dina orang mati polan siratin pahi gentong roman ada yosong kapi bila yasang temun kanjeng Nabi ngocak di katel gila la ilaha illallah pada hakikat mayit ka sayyidah lum ngocak yang lain ocan mau yang selamat kabal lagi mau yang selamat encan hadis ibu gua ajiluni 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 wa qaddimuni apa artinya isi jelas meneng Madura cak Madura bila yosong meneng selamat ngocak ilmu katel kencangan 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 tulian tulian kepulu sede bakam makam apa encan ulama dari katel gelek meni pedeng makam seikale pedeng alam berzakhiyah setera seroom sentrongan di swarga jaminan diri swarga bunga kapulu sede bakam makam menteri tepak kaguleban sambian kapi kemon yang tak selamat yosong ke makam la ilaha illallah acereng ilmu kadel aina tadhabun apa cak Maduran engkau isang-isang aginda emak ada acereng ilmu kadel engkau kibadah emak apa encan ulama dari kadel beni padeng makam seikale padeng alam berzakhiyah sepeteng celemudun poron-poron boceng acereng ilmu kadel ken cuma bi Allah sing ngosong teh bangidi ia mumpahi pangiding kena tapahyon talaki katel ya buru kapi engki treta menterjati orang husnul khatimah kapi amin Allahumma amin Allahumma sholli ala Muhammad sajam lebar dukan deng lah tina menteri teremah menteri manfaat barokah sekak dinto pamator kurang lebih nunjuk seporah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.